hari pura usi palali aisi pura hangrani a bazaro asike borok jamung ma hain noi khable max a bazaro bang ma haike Wow, very dangerous. So hello vibe song bahai tong bai khaklai naro jotono kaham no tong mai na hanai ke tinini blog ke jeng tabo Amarpuro Chondi Melawa thanai tongo ke actually sengu sango 13 tariko se Chondi Melawa thala kok tong mani hingga yango sapung blog lumui ekdom bosai jmalia tino gamon pare jeng soglia ke jeng tabuk thanai aro tini Chondi Melawa gai tabuk time ngui tongo 4:45 pm gai sini nok bai onek haksal prai 60 km haksal gamon bege jengki saltong sani ma angkorka gai ko yango logi tongo sapung blog sagare newai sama ma thakaro Amarpuro mela karlang ang bachau na Amarpuro so soi bang Amarpuro ma khak duya ko Acha. ngastina first time thana klai Amarpuro tini nang busu jote excited sagare tini mela nai bage ang onek tin thana baga din bab kha tong jak pura mia usang tero tero thana ma pura lumani photo basan na pura busai malia ba dino basan malia ma ya ga dino sogna tongmani engkai mela already 9 tareng hoitene solikharo engkai tini no last belakne borok bangnai mela belakne interest nangnai haje tini blog nganarok video no skip khaioi paithak jok nai tini nong thani kaise trikon sari request ani channel ko tang video nai jong honor kaise please subscribe khlaini ta pok dite bell icon chini di jonation notification manani bage nganor tini blog nai enjoy khaidi tini pura watira wamon hnei tongmasi sogoi glak tongmasi to bo sogoi ke tini labolas borok bangane haima tongota actually wasipan thangje ko rogo tini no first time Chondi Mela rogo agi buni bolok rogo simisi Chondi Mela rogo Amarpuro ni simi rogo nugo to bo niji ko wasipan sogoi ko gai tini ngo be beraite mela bonaite ngene rok no jeng nuk no nong no kam ge phunung nai ngene ro video no skip khai wai jeng bai baksa krungi tong ri paithak dora so finally sokai ka main road to sari sal ka ham ekdom to hodong goi tongkha actually tini wati rogo amon hnei tongmasi to wati wale sal ka ham kha jeng utkango 13 tariko se aro Chondi Mela thanani kok tongmani Amarpuro ke apro norong to thai pule ono saknai ko sapung blog lumui tongai thangmalia dai tini si jeng thang tonglasio ke tini no last mela aro 9 tarik hoite solimani dai belakene borok bangnai haima tongota tini nani gena bosu jati tongthok norok no bo jeng nutunya phunungnai kaham ke norok video no skip khaioi nai tongdi ang norok ni onek support nango tangi ki norok bo saimana anmo ketal channel ko gamon bagi norok ni onek support nango tabok please norok ane channel ko ketal ngai norok video no nai tongo ngai norok kise please subscribe khlaini ta pokdi etai logi bell icon chini di baksa borok subscribe ro khai bell icon rok chini ya ngai no jeng jepuru ketal upload video khai ang kaino norok aro notification rok sogai angai tongo ta subscribe khlai bell icon chini ta pokdi Amarpuro actually ang onek tongthokja wahaisi je wasapuro ma thangmasi ke aproni thangja prai 1 year sangkha je semao 2022 je thangmani si ke thangja prai 1 year ngi tongkhai ko tini sogoisio taisa tini rogo bo soge ne hnewan sugumi hotat jengmo planning na layo emaro thanani kos ko getse engkai hotat aro mela sori tongo ne saman kha kai ko phatja planning khlaiye iko jeng thalai kata jeng gaw ma haise kun jaga thana ege jeng se apan sogoi haisi ngai norok no phunungani bagai nai de jeng onek kosto kai thangi tongo sin nok onek haksalma prai 60 km plus sin nok wa jaga haksalma Amarpur yang telamura tujuti ke thangnai petrol kisa daichrang kana bike o petrol pro drying ke tongkha ora petrol pump o dapaina hanai engo black o daichu sagya 300 finally petrol lo kolok dai pekha so finally telamura bazaro sok pekha ngai tabu yango right side thangsinai om pisomoni ti so finally khaisia mongol college gana sobaka iko norok nuguma khana uno telemura ni government degree college yang rogo khaisia balok suka onek 1 year rokai tong khata phajja tini si sopaisio belekhe tong tongjo yango ru dog ka hambla amon baga onek tong tongjo ang yango kai umma sabri raja rok nai ri pura lang sepura ko haisi muti ingino pura 1000 cc rok na haroi seprang lani musung tahu Z900 rok wai pura lai han motor thang haisi eta se pika fa krang thango
happen anggasu over limit sara kang je pro bike no salo gya salo khangka sob somoi nang limit tong salago usuk joron no sini khwai district khobjago ta yang ongka gomodi district khata yang ni siming ka yang buskan ni siming ke so finally tujo bazaro sokbai ka lamarok sira hamya omong ke tujo bazar sokbai balok kaisi ora hasik ni mokheteng rong ka jakha mano 2,000 years later. so finally omorpuro sokbai ka tekisa puskango thanga khina mela jaga pa lighting hare or tong se pura hiding dong haisi mor se bike ma krang sile ngo bike sitrang manglaka Finally, pai soba kya Omolpur melawo, gai during the first time or ni Chondi melawo, bas ka borok bango pura, area bas ka kotorma program jaga, marhai se kus guri kurbek lak, borok as ka kabang ma, mondir nai doron mondir pura serang itu mondir nai cuma ni lighting ma sadok jak, wan hari as ka borok jam pura. Lainnya selamat orang lagi asal kita tanya asal borok kabang mah yang masing nona je aing toladi ke bawah asal borok kabang mah mau biang di tangga biang di pakun saya sih hai asal ke doan kabang mah ro pura dugaan bang mah asal ke kabang mah pura tahun ni goli rokai pura lama sih confuse orang tahu biang di nongkronan lama kun saya sih aing di tangga gaji ti pun cepawo om hai borok pura kabang mah usik palaya sih ini last belata si orang mela, kamu bagai tiap borok kabang mangka. Papa borok pura asik kabang mah pura hangrani bazaro asik borok jamong mah haing noi kable mak bazaro bang mah ke. Lama si koroi thangsiu thasing yang telai thang masih, lama saya sokai pai di beju. Lama si confusion nung si asik dugaan kabang mah angkai. Thasing yang te already guri thang si tasya orang sokai tu masih orang jaga. Tanan thang masih asik borok kabang mah jaga bawa asik kotor. Gay dugaan bahasa ka kabang mari bagai lama sesong mali ya. Jadi last ni bagai borok pura market bangka. Jadi ban thani jadi kena borok asa kai kabang ma. Oma borok na hade pura usi palali aisi. Yang bahasa no kabang mah, yang digibo. Nanya gede pura borok susuk palalia, sempula fabric ka borok sekrai. Mas ka borok bangka, pura usik se palalia sih. Ini kazanai mantai, yang komsi ko yang digi yang bos kan digi setiap bo, kazanai jaga tahu yang ko thang naga yang digibo. Mau kayak yang ko nakatula ro, yang bike stand up kuno ko, jaga kayak borok ro gas sekrai yang ko dogan digi kayak pura usik se palaya. Jadi ban tadi jadi kita tanggung ayam kan borok asik borok jam hai sih, yang guru naik na kisah. Wow! Very dangerous! Mau hai baik lo, terakhir masalah mau pasti marane aja. Ekor sound mar. Mulai pura aram nggak aja. Real kali ya oke, pura aram nggak. Oh my karak lak. Oh my god, asal kalah nak lo. Pura kira masih sah. Mulai pura karak lak. Pura bokro di hemai, jangan agak karak lak kau jaga. Omahai borok kebang mela. Ini no first time. Pura usi pelayan ada borok bang mana? Ayah kau bising di kita bang oh. Pura borok bang kasih, borok kasih borok sekre.
borok pura maraka so finally thangsilai nogo para bahak jalbla অনেক গুড়ি বরক অনেক খাবো মাছ টং থকা তিনি মেলা ফার্স্ট টাইম তিনি মেলা নগো বেলাকে টং থকা হইছে আর 2,000 years later. so finally parawo sokbaika belakina tong thoka tini mela no nugui first time aro no chondi mela tini no first time nugo engai ta kaisa tini khoroksa aro ni e biti malai meni kaisa mare ni lemeni ka tini ke rialo malai kha bo bagi e biti malai mare lemeni ka tini rialo malai kha bono phunugui malia tangi ke bo blog rogo kanani musung ya ni saung kamoni bagai bo bai suru malai simi go kanaro no blog phunugui malia ta engai tini ni blog omsrung nai hain hain ro next blog malai pinai